aina akha la lai rikwitui aina masot la witui aina kala gathara la lai rikwitui aina chansam sangarok da nathumwi uklungli masot khami aina so da bro holim so chikat lu da bisang hai da leye azung shun hiwa itum rawi pau ga phaji la sagaina pau shoki da le jena hili competition li zangi da khle judges bingla gazing rao thada yang ta kha reji sai re yang kala yang gasang bingla exercise la ngai nang rai da le jena ari thunan zat wa gi da khle program hi na ga shu na hela sami ke leader hi functionaries na sami da le opening him hi team song KKL number 510 hi sangramra hi wila than me hi serning one na than mi rano kala invocation prayer hi yui mi ramro BYS chairman Namrai Baptist Church introduction and presentation hi BYF Triennial Catering Committee bashina singkamira short speech hi chief guest achi mashun la khanghanwi chief guest mayang gasar ahi ari limang rumor thure jena wi naumira matai ngam gasarna tamkhi mira kala chiwi mathangli singing competition hi itum singara churches tharukna presence hamira chiwi chili result declaration hi judges na khimira closing him hi khayui bashina perform thamira ashina than lagai thum sang rumra closing prayer hi chanre khangra si hai khulen wena anara samira achu itum la khangahan hili zangi da khlebing li remind sanga ye la khangahan hili mi 35 li malang mi lu kala 20 hili ma suita mi lu ji notes li remind sa da le ka bisang mi da le ye kala achu wi ja chi tangkhul la saklong ashina samira ina aming pada mi ke reichung shimrei chairman DPLL kangpat khulen kakhaniana Philip Ramror advisor DPLL thoyi kagathumana Shama Muinau treasurer DPLL Hongman athumna judge Samira Jaina Ari itumna khokrum hi hopho khawai khokrum lali 510 mi team song hi saikor nanganinga sarum se sir ningon na khathan mirano hilika laga choir master akhana la khathan miaurano Violin Church with choir master na hili khara miaurano May Zailung Baptist Church khashok mi lo se itum sai kor nang aninga da sarum se KKL number 510 He akuk ngshida yui miram ro BYS chairman Namrai Baptist Church ana hagu popi se ha ira samirano Khi sa tơ ô trơ mơ ngơ thơ ngài rư nơ vi yang bâng shớp lấy lơ khơ bro tê nơ hô ngơ mơ yơ ngơ lo nơ thơm ô cơ thế we bong bro ho we are drum ngơ tê lơ o khơ mơ
ho mà lệ sa mơ rơ nơ vi yang băng sập chi cất lư khờ nâng tơ khờ lơ yơ mong lo bình lệ nơ vi yang băng sập lệ lơ khờ rơ chi nơ hong ngơ mơ yơ ngơ lo nơ thương ô cơ thư vì mơ chi nơ mơ thư răng lơ khơ nơ mong là vì bó rô hồ vì ô trơ ngơ thư lư họ khơ mơ gơ hô mơ lê sa mơ rơ nơ vì yang băng sập chi cất lư khờ đi chi đơ mơ ốc thủy lùi mơ rơ khờ đi chi đơ mơ hoa mơ rơ râu chi nơ hong nơ mi cơ chi vơ thân khờ mi vong nhau thủy khờ rót nơ mơ thi răng lơ khờ nơ mong ngào vì vong rô hồ vì ô trơ ngơ thư lư họ khờ mơ gơ hô mơ lê sa mơ rơ nơ vì yang băng sập chi cất lư khang ning hen se sa sei itum li thang ji da khabat ma lei la nganaw mi jing da khleya ka jing le khlek sa fa ra ning shi jang khate awa nana aring sun bung atam hili nana itum mi ka chi vali masi ka thar jingyat khamatha mi da mirin ka thar rum sang mi lu shit da awa hi ka tha pha kham dai atam mangla wi chat khang third Triennial Catherine bung atam sampang khang sak chuwang awa nalim sot mi tele khu ning shi ka jang khate awa nana NTNBA youth kathana bingna saklak aina mutuk sang ka hai yaw sang ka hai atha azu chimik so pele hali nana kharsok na sakta matha sek kaina kharsok ta achon thang te 11 aina hopok laka azu khanawa te 13 musun rasunda aba nana thanrami yang rami naw rami ka hai jiwang ning shik sang khate kala aba ari mangali chatwagi da khlei program saikora aba nana rathan lumlak kaina rathan mi da itum mi chivali yang mi than mi lu shit lu da bro Jesus Christ na rikhong ning sing da sak sane amen Sehasa milining share Ari atom hi introduction aina presentation hi BYF Triennial Gathering Committee basili atom mi dale atam kumyuwang ni shiri sala la huna ka khangau si ari atam jang iba list ka chung dale ya thang list samaman la ga la khang li jang gi jibin ka choda wai de dam ku chod daw la bai dam chuk chi ne ka thala itum rawi bang ka lai tum li ot chon mi da khlai bi bang da itum ka khangul mo se rimai tui da presentation ji mata rang la ga asha mo wi flag ti wai sami gi da lai da khlai Mr. Apple Shung Pungyot Baptist Church Tawi Nala Anala Rang Room Dale Akshida Ojanala Kala Wishim Kurada like Akshida Kangingamiulo Shiri Itumui program Lini Laganang Miwang presentation Atam Lately Rimitui Itumui Sing the Clay Sound System Middle Mr. Alfred Gangnam
Honorable Member of Parliament Lok Sabha ana itum Ajit Singh dak lei hiwi sound system mi ana mi dak lei ni chena ochana rada lei ka ali presentation ni tiomai ka mi ngai hi presentation ni issuwi youth secretary ni ocha shang ana ka khra hui mi runu ocha Alfred namra ka awishim kur akhana khra hui mi runu ni shilakra ni shiri ka khaneli itumlin haklagaina 50,000 cash milaga itumui program mapung phangsak dakle ocha kashim bushum Honorable Minister of Veterinary and Animal Husbandry and Transportation of Manipur ocha na rada leika ocha hi achimrang umrtri jena wishim kur akana khrang mi fai gi hi chamdle Chuitili Sir Prisho MK Prisho itumli cash price kujungami amount jim hang luge mention sa luge si we convener na ayacham na sai mrar mata awishim kur kaji ta hili leida leika si we shongai na presentation ni mingai ochahi mrang mrur tena achiwi tumli lang hanui chief ke sami gi da leida le ina hangawe ka ali hangnong sakshi kre ocha miyak sar itumui mite milwi in charge nei ka ahi achi itumui alung limrang rumar thugi da awi naumira mtaingam sar na itumui chief ke sami re tena ocha mtaingam na mga bak shop ta issue presentation ni shop him no chui thi changli achilang hanwi chachat ping ochang rally in the home man kam nga wak shok the presentation ni shok mi fai da chamdale rimai tui da reichung shirei chairman Tangkhul Baptist last long ochana nga wak shok the shiwi presentation juk shok mi no chui thi changli Philip Ramor advisor Tangkhul Baptist last long ocha nakshi da mang khang solo chui thi jangli ocha Philip Ramor advisor Tangkhul Baptist last long chui thi jangli ocha Shama Muinau Treasurer Tangkhul Baptist Lasaklong Chuitili achi lang hanwi competition hili prize donor sami dakle pingwi aming ba shok mi ge rimai tui da late AC Kanmi Foundation first prize 35,000 ni ana mi dakle ni uchasin mga wak rada khra khoi mi nu khangkhui we ne Chuitili Jahanmi Aungshi Khangra Sai Kulen 25,000 Ocha Simra ka ashu wishimkura khan khra khoi miru no ni shilak Chuiti Jangli third prize Naungam Rising Hui 15,000
ocha namra da lei ka shkur akhan na khra khui mi fai jam da lei ma hui we na ya ri bang ka pe jim sui dai si itum li chung ga pong chung hai nang chon mi khai paisa na lan paisa nang chon mi khai bing li ning si pong sok ta le ari hili itum na tam khusan yo ge itum li lum lau la gai na sun motor jingham ka si ka sa khang la ga tan mi dak le ocha bing ya ming posok mi ge ocha bing jin na ma wa ka mi da isin nang ran ai dak le te mai ka pang ran hi ka khui mi phai mi thui da choir director ocha ning on simik phungyo baptist church we na ocha na ma workshop da khu ni ru Kakhaneli ocha so mi bam simik Violent Baptist Church we na Chuiti changli hui mi so shu mai zailung Baptist Church Chuiti li Monu K Shimra Assistant Choir Director Phungyo Baptist Church Chuiti li Yuribam Japang Assistant Choir Director Violent Baptist Church Chui Tijang li chui azing jili itumui instrument musician bingwi aming pasok mi ge rimitui da pianist Railo Soro Phungyo Baptist Church we na Chui ti awi Tijang ti Temyo Horam Violent Baptist Church Basis Ungyo Phungyo Baptist Church awi Tijang li Somshan Shimra Phungyo Baptist Church Drummer Kreli Panmyo li Kham Phungyo Baptist Church
we teaching ni Timmy Thoms View Land Baptist Church we na Shui sak mic is take a presentation ni na ko very ni shiri presentation khui mi ka hai kami di bing lening share ari atam hi short speech hi matai ngam ka sar awi na itum na na rom sa na atam khui mi rano ning share kya shi khangye NTNBA luiram ni le dakhle kathana ping color ram hi we kharnau ping kathana ping color LOC we kami convener co-convener color committee ping color issue trainer convener na thum sai ko really I we shimkro we ing pha sala mi de le kazangkat wa I di rang ningi jinim ne ina ragi jinim ishawa na ragi ne ka ahi mono thak bai ot awi ot wi wang na ana miram tai ngam ina apam hi ak ning sa ne tui la ki kam hang re khang la ki klam hang the ne I wa ze da ina hang ngai ba wa shimkhur isi shimkhur we khawat khang zan ka chung kha le sala la atam gi da NTNBA na shimkhur le le shimi da kala phning ung mi jing da le gi ji ju wang na isi shimkhur na ning gi shi NTNBA youth maling mairano kala vareli ka thaya yaron ngala chung mai da shokrano gi ji shimkhur sa sa na ji hangai kala khnawa sa da azui langhan singing competition hi ina awa anaumya kala mangla ka thara wi ming singna khamong hi show khamina amen lastly shimkhurna NTNBA youth li legacy wi chak mai kis te sa da envelope na kha hi minga ye issue wi trainer wi convener na hi strada pangran rak sa mi don kala la khanghan hili sur khui ji mi jivo group ko jivo le all the best ji hangai ni share short speech khui mi khai matai ngam ni chung khaning share re ocha mya shi shimkhur ithumi NTNBA we wangwa chihan paila ka ya kala awabu akhang salaga ithumi wang atam gijida mailem la gaina ithumna shimkhurli khongjon dargar sa tam je than kau ching gija kala shimkhurna la le shila gaina cooperation mi ching gija shimkhur akhane rawi matai khmei so khmi ta shung mi rano ji hangaye yari saikora singing competition wangre ti masaira saire yang exercise ala gaina rang rok ta le jena participants pingla mulung tuk tuk leidale ang chena relax sa khui se ari perform thagi the clay churches ping we aming ina batami ke tharuk participants tharuk ina leidale ye khare hina Pongyo Baptist Church gakhania Meizailung Baptist Church gagathumana Be Thurston Baptist Church Kamatiana Violent Baptist Church Kaphangana Chingchurai Baptist Church Gatharukana Guire Baptist Church Tharukina perform samira Chena Achiwi churches hi Tangkhul la saklong ashi mi gathum athang aming pasho ka hai thala athumna yang mira chena ari itum competition hi hopok khawai units ke chibu wena lo thi pigra sami lo stage li Jiram hong de le lakha judges pingwena
criteria la khanga hanli ka tha da saba ma mai rang chi chi na shi we na akhana hi ba khara hang mi rano Tangkhul Baptist last long way matun sada chairman ina natum sai korori issue wedding pa ningkashi pongshok tale itum long lila natum na idada pane umi sing da itum li shishin metikle hiba natum li ningshi wibawi ming tek mate merano la kasawi maram li hitada a competition li sama lak ngan li hitare ka jibahi ang tho kwe masra ping li tum na hita se ta ngacham kwe heri China ari wa khangate ba mahange ka tada ada hangkai tada cita sabam bamge itu mi la competition li tada result shokhai ka issue tada ka khamati le ye ta jibaji ka shoparen tada itum mamati khwasa se itum rashino sir itum hidda apam ka jiwla wada chatsa de ki pa ka mijang mi khai ka sambalem ne itum na ka the ta kamana chita de yeng na ka result shokhami ne inshallah gairi Okay. Lagi shipping, acu we lang han we criteria hitara hili yang rajih hi choir directors pingli issue we judges na athang hang ser gai ne chiwai na khiwang mahang tu the confused masami ai lo arwa issue we singing competition ni machang chatak vai sausa jaina sequence adishura prepare ready ka samilo seer number 1 ara stage kwimi bai ora
Serial number 1 leading Shilagay re, Yarig Dong and serial number we Ding Dong Lak in a Bangak is a Pamel say. Serial number 2 Lee stage open summit delay.
Yari gedong na serial number 2 wang ding dong lak ina hau lak ina aksi ke phemi liao se talak ina samere serial number 2 arava platform hi serial number 3 li milishitle Serial number 3 nam tha lagin sa mere matha nai da sik thela shoke kajang khat lag sa wi ring phang na lama san kajang mane
Yorik dong na ning dong lak enak sida ka phemi lo say. Series number 4 nang randa platform here actually open sadly. Serial number 4 wang actually panglagay na yari na pang kapili se ning sinay re serial number 4 matalagay na sami re ara
Serial number 5 na Adam ka ko miyor na. Set number 5 na mi chungla kay na pailak kay na thalak kay na samere. Set number 5 li ni shiaira yaruk dong na haula kay na ningashi pongshok lu shitse. Ara singing competition hiwi Kanawa Church na Adam Kuimirano.
Yari Gdongana Ajuwi third Triennial Gathering Li Singing Competition Kokumla number 535 Lungsan Lak ina competition sa ka hini yang lak ina ngana kwer gji hi sangla ke arava ishui competition hi kupoda church the marks compile samanda leilaka Ajuwi gathering hiwi convener Ocha Sirangam li Adam mitlei Ocha Sirangam na Adam Kwimilo. Kalai hi kup khai wichili church judges ping na chiwi result chila Honda declare samirano. Iwi atam ina hangi si mukhirang laka atamitaran aju isiwi lakhang hanu chipke sakhamia ozamaya kasar kalashi simkurna chipke kasa hili isi NTNBA li leisida kalashi Baptist Youth Fellowship li leisida kala youth katong li leisida ashi simkurna seha kasai nang soda ashi family na 30,000 chikat middle lay chiwang ashi simkurlining sisada apang pemisak sida Ara inang ning dak lei hi ring ka pha pau mi sei kala yari ko tong ali stay ka wai wang hilira khang ning ka sa nei ring ka pha pau chi khigla ji kha ba itumna isi Baptist Youth Fellowship Executive kala Triennial Catering Committee na khui khai nei kala atumna pora da clay evidence ping photographs no video no chi ka tong la samit sa share khai nei chi da sada Aya itumna longest human chain form sa kahai India nga layli masala rang da clay kala okuthu ng layli masala rang da clay activities singka khai chi rana mayami da rana kamong show mi da kala rana so mi da aya record sa kahai chi successful sa hai ko ji hi yari go tongali hang stay da clay nei China India